Hello Karbianglong, welcome back to my YouTube channel. Kiching si kadoka be Karbianglong aratu anaphanta nilihin pening kang sam kardom na pajiriglo kardo. Nong nam chithanglong karbilu na marjana long ka cheparjanun theknai abang phu abang phiatum akihai songsar hanse lapenke akihai pi kadom tong pipi alang litu mahini non karbilu na marjan kimia long ka cheparjan pon 2.1 labang solo na marjana men lake megbur. Labang so lunjir kilun alun se po alun se pe to men lake nong nam chitang long man pengge do karbi alun jir kilun theknai ase ge jumena alun se po theme ti so lapen ke lun se pi muntali han se pi labang so lunjir music producer abang phulake RD labang so lunjir lyrics lapen tuna bang phulake lun se po theme ti so labang so lun amar jana long director of photography lapen ke post production abang phulake Saurabh Visuals labang solo na marjan direction abang phulake lun se po theme tiso nangli tum koman matsi aki happy kadom to bipi alang lika cha parjan dundo an karbilu na marjan kelang ningka ching saming nai lo comment sa long top ponikra pachini poniktha labang so lunjir arjing me pic lapen ke video setame lang ek messenger ili tum kaddo ka bestame prabjin ban labang solo na marjan muku production YouTube channel la long lang ponik long da prang po video lang sen polote video phan like sipira video pada share ponikra lapuson tak ta video kelang ponik long wer che phanili tum channel phan kang hon pen subscribe ponik po ning chithelo tangte pinia video ke pani belo kardo buki prang nang dung nang rai si kai o